Rib Time y'uyu munsi turibanda ku mikoreshereze y'ibirango by'igihugu. Ku mbuga nkoranyambaga muri no minsi haragaragara abantu bari gushakira ubwamamare mu bintu bigaragara ko ari ibikorwa bitari byiza, ibikorwa bigize ibyaha. Cyane cyane muri no minsi haragaragara abantu usanga bagiye nko gusezerana, bajyayo ugasanga nkaho atavuze isezerano ku idarapo ry'igihugu, ahubwo arahakorera komedi. Ntabwo idarapo ry'igihugu ari ryo gukinisha. Idarapo ry'igihugu ni kimwe mu birango bigomba kubahwa hano mu Rwanda. Iyo tuvuze ibirango by'igihugu hazamo ibendera ry'igihugu, intego ya Repubulika, ikirango cya Repubulika, indirimbo yubahiriza igihugu. Muri no minsi rero hari abantu bagaragara bakoresha ibendera ry'igihugu, barikoresha mu bintu biteye isoni, ibintu byitesha agaciro, ibintu bitagomba kuranga umuntu w'umunyarwanda. Ntabwo iyo ugiye gukora isezerano, cyane cyane bigaragara muri aba bantu bagiye gusezerana, mbere yuko ajya kuvuga isezerano akabanza kwivugira ibintu bya komedi. Ntabwo bikwiriye, ibyo ni ibikorwa bihanwa n'amategeko. Ntabwo ibendera ari ryo gukinisha, ntabwo ibendera ari ryo kuvugiraho ibintu wishakiye. Iyo tugiye mu buryo bw'amategeko, hari icyo amategeko agaragaza. Ingingo ya 2 iravuga ngo umuntu wese ku mugaragaro kandi abigambiriye usuzugura, upfobya, ukuraho, wonona cyangwa wandagaza ibendera ry'igihugu abakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kiri hagati y'umwaka 1 n'imyaka 2, ndetse akiyongeraho n'amafaranga y'ihazabu hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 2. Bantu rero icyo twabasaba, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rurabasaba ko mwakubaha ibirango by'igihugu, mwakubaha ibendera ry'igihugu. Ntabwo bikwiriye ko abantu bagomba kurikoresha cyangwa kurivugiraho ibintu bishakiye.